Yenge kieno kanda ja Congo, bena Congo mza ya mbimba, bangunza. Bisali ba bionsono, bete me kupisa yenge kieno. Na kutuba na kati na ngeti, beto ke kuvanda en direct, beto ke kuvanda en live sur TikTok. Reine Wakansin Makongo TikTok ya beto. Est-ce que quelqu'un est déjà abonné? Ou est-ce que vous s'abonner déjà mbangou? Parce que vendredi yai. Oui, vendredi yai. Beto ke kusala live ya nene ke kuluta na 21h. Beto ke kuzonzila. Et si beto nyonso ba chef spirituel, beto me katula ba grade ya beto. Beto futuka na ntango ina wani kubokela ka beto ba mama ba tata ba mbuta parce que binwa nous me kukuma ni na kati na ba titre spirituel si beto katula ya et si beto ke ya kusolama ya butiele ka beto ke ba tumwa beto ke le bayina beto ke na kusonza ti beto ke le kizimbu ina ke kumonika diaka na matwa ya bato beto ke na kunwa ni na bizimbu beto ke na kona kusumba ya beto ke diaka vena pule ya beto vukanya na nge na direct ya beto na Facebook na Makongo do beto kuvanda en live sur TikTok beto di kuzunzina banvulusi bakwatulende bekubasika partout ongola ke na kubokela mundu la reine ngebe tuba yiki Makongo ngeke na kuzonda yiki na kati na diambu ya RDC ke na kubokela mundu Congo Brazzaville ba ke na kudzila la reine fo ya kuzonza oui muke kuzonza mutu wakati mama zietaka buzietaka kuzieta ya mbwana ya mpamba ve muke na kusala ba rencontre ya pamba ve diambu yikele va na connecter kilumbu ya vendredi à 19h à 21h pile diambu ya kele nene mingi bamambu ya kele nene mingi bucheleka yoko basika na kati ya kingu. Pour vous qui parlez que français, alors nous serons en live sur TikTok. Je ne sais pas si tu es déjà abonné, mais va t'abonner. Abonne-toi, toi qui me regardes. Oui, abonne-toi. Amoureux de la spiritualité ancestrale Congo Kingunza. On sera en live ce vendredi 21h pile. On sera en direct sur Facebook, Makongo. 21h pile vendredi. Parce que oui, l'Angola m'appelle. J'ai reçu vos appels. Vos messages sont là. Des audios, des messages écrits, des appels. La reine, tu dis quoi? Makongo, tu nous dis quoi? Il y a tellement de quoi tous les noms ici en Angola. On en a marre. Dis-nous quelque chose parce que vous pouvez nous dire quelque chose. La RDC appelle. Partout on m'appelle. On me tag. Makongo a dit quoi?